Rastko Nemanjić, Sveti Sava. Rastko Nemanjić je bio najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje. U mladosti je od oca dobio na upravu oblast Zahumlje. Međutim, ubrzo je pobjegao na Svetu Goru i tamo se zamonašio u manastiru Svetog Pantelejmona. Dobio je monaško ime Sava. Zajedno sa ocem obnovio je zapušteni manastir Hilandar, koji je kasnije postao duhovni centar Srpske pravoslavne crkve. Poslije Nemanjine smrti Sava se vratio u Srbiju kako bi pomirio zavađenu braću Stefana i Vukana. Putovao je u Nikeju 1219. godine, gdje je od vizantijskog patrijarha dobio dozvolu da osnuje samostalnu srpsku arhijepiskopiju. Postao je njen prvi arhijepiskop. Sava se bavio uređenjem srpske crkve i manastira, ali i prosvjetiteljskim radom. Napisao je više pravila kojima je uređen monaški život, ali i žitije, biografiju svoga oca. Sava je 2 puta putovao u svetu zemlju. Prilikom povratka sa drugog hodočašća umro je u Trnovu u Bugarskoj 1236. godine. Savine mošti je u Srbiju prenio njegov sinovac, kralj Vladislav, i smjestio u manastir Mileševu. Turci su kao čin osvete i zbog ustanka Srba 1594. godine Savine mošti spalili na brdu Vračar u blizini Beograda. Na mjestu na kome se to dogodilo podignut je hram Svetoga Save, najveći pravoslavni hram na Balkanskom poluostrvu. Dan 27. januar obilježava se kao školska slava.